قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. گوشت نوح علیہ السلام کہ اے منی قوم من بگوشت گوں کہ اگا من چوتی پروردگار نیمگا روشنائی دلیل سرابتا او آیا منا چوتی نیمگا رحمت بخشاتک بلے چشو میں چما چیر بیت آیا گڑما پا زور آیا بلا چینے شمہ سرا و شمہ حال اشنت کہ شما یہ دوست ندارت چھ بینہ مراد ہما ایمان و یقینت کہ چھ صحیح و سلامتیں دلیلہ حاصل بتگ وچا رحمتا مراد نبی بیگند کہ اللہ نوح علیہ السلام بخشاتند بزا شما چاہیے گندگا کور بتت کہ نا شما آیانی قدر کت و نا کہ چایشان رحشونی زورت